UMLA ganong ston uba mak milan bersat. Hakini ki kendiat sengi balala. Ulayo ban pli pajba no e ying dorbar hapo kasnong mendo kelany. Bar hakaju kopor ula pli pajba ru iki sautli ki kamera kelas batemai jong ka mendo Presbyterian Secondary School ha kelany. Hakani kesengi nalor UMLA balalong ru kumu kongsan laidon langru uteman besan bi jerwa. Presiden ke Managing Committee ka kong Amling Do Headmistress jong ketiga school Reverend JT Kardosau, Secretary ke School Managing Committee, ki rirong ba ki kena school bat kiwe. Haba ajing keren kum ukongsan hakane kesni, nakaliang jong UMLA kanong ston uba mak milan persan. Ulong ba kane ke school menta klayo ke opening permission. Hendrai ladon kam sa ka recognition lane kejing itu na ka sorkar. Haka ba ka sorkar menta kla aibor ka District School Education Officer banle ekane. Bat ula kularu bana kaliang jong u kum UMLA un sayara ban penyo recognition ya kane ke school na ka benta ka secondary level. Dengan pengapanan baik ka additional classroom jong ka Mendo Secondary School apa po ka Moli District jong ka Presbyterian la pli mentaksin to dashboard. Ngala kali ni posto ka dosaw siapa ke jinglong jingman jong ni ka sinong. Salam ka jinglong jingman jong ni ka school. Ngala kali ni bat menagani ngong bangin yarap ya kata ka jing penjot jong ka area ya ka ni school. Tengah kuat penoi pinglah keli mene respangka recognition. Kau beri permission lah yo. Tangbang idon kam saya ke recognition. Mentalai dah dep aibo saya ke District School Education Officer ban lai ke bentar. Don lai sau tadi ke school hapok kursi ke jonga. Kam tere ban ai kong shifting kidon ki guideline. Hana ba ke bandon ke jingjingai kata kilometer na ke wepat ka permanent school ni ka high school. Unam la ban ai. Hang te like se kam tere ban ai go school ke recognition. Habakun nga tho ye wigi jing tho siya government nga justify nga pensyong nong rem habakun habai hapo sita ye wi aino ngaong ye pi ka Saint Francis ngamde nga plaka thelek nga thai nga la bade we ni ka architect ju school nga kan mau ye we boda bawan seng nung kong ni school hadukan sha hanon ba nga khot ong ba o ka government kam tre ban ai permission ni nama pi ong ba kata ka tum ka guideline ka government kadon kata Kristan kadang dunai ya kata ke kilometer balabu ke kamen. Ngapa thok gawe hadukan sya diary halat ban lei sawariat ngong banawan ngapa thok nga tang sau lain. Ngong ba kanong stoin kala nang kiu kat kum jing ya jo ko ka population kanang kiu ka jing don breu kanang kiu lanung ya bat ya kata tengin ya pusang ba dia pek hasulon ka se deman ba se mentau snam ka gamen ngin sa ai giran ya kini kita permanent school tangba 6 laban aidon haga we kon susing laban jit sausan teli lane shi totally ngin hapan priority ya kata ngin hap prioritize kata yanu ni benai namang yong ba lengba gawe ke tax collection ke government ka mengi ong ke tax collection yong bang ngin campaign no nam tak jit haju bisko tengok ni ko gi no yalam juga di ka district ngoli juga tak presiden juga jadi pastor di Mensan lada kata kapor kalapoi benghapan identify banjir di school ban ai diran ya tinong hikai ka school jong pi min hap ai ka priority ke bankom nam ta jun kam jong ni ka kata baik afnam baladat ai thu ipi di page yang di arsnam menta laisna menta ban pen hai ya kini di school government school hadu kasnam baladat ngilala ban ai shipu tuli mentaufnam ngajit sau tuli ni ai sang pula kulik school ngajit ya ka open nongstein ka nongklau bat ka school sa pula kulik school ban snapan bha ya ki school bende mangil isnai gira jor thai pala te kata gari ka policy jo ka government juni bamata